Welcome to Pirates Fans TV. Siphephiwe wabujwarha namhlanje wabujwarha. It's a 1-1 draw. Talk to us. Hey, athi inzima le ndlela yiname viname viyahlaba guqutha ngoba inzima le ndlela yiname va iyahlaba guqutha ndazi guqutha. Uyabona mangisho kanje na Abraham, ngulo muntu oyibona iPirates isasele ukuthi izoya kuphi ufikelela lapha igcine kanjani. Ngithe mangibuyisa amathemba ayabuya kancane. The time sidliwa iSundowns ngagive up ngalolu langa ngeligi. Kodwa ngithe uma ngibona ngathi izinto zizokwenzeka ngabuyelwa ithemba. Ithemba ke belingibuyela lithi akusamele iPirates idlale idraw. Shuthi iPirates sokumele iwine yazindaba zayo ingabhekeze Sundowns. Manje ngibhlungu ke mangibona kunabalandeli abathandaza imithandazo yokuthakatha ukuthi sebecabanga ukuthi mina ngisiyena lo muntu ongathembela kuMarumo yini Marumo ngathi Sundowns idle mina bese ngithi iMarumo ayodla iSundowns ngehlulwe yini mina ukuzidlela yona iSundowns sengaze ngithi iMarumo uThixo wePirates hayibo suka ngazodlala ngathi la ebholeni sibathala kuthina industry kanje ngithi iMarumo uThixo wePirates bengithi bo Durban City uThixo wePirates sokumele bashaya iSundowns ayikho lonto asingazodlala into engayisho nje namhlanje angibonga abalandeli bePirates abaphume all out noba bebephoxiwe abadlali babo. Bengeke ngacela ukuxolo ngathi phakathi kwabalandeli namadlali eyokuthi akube yisongeso ayiphele siwumndeni. Engicabanga ukuthi namhlanje abadlali bakubonile lokho futhi ke njengasikhuluma la kula malukuzana wenu seke senzela kona ukuthi nabo babona amaphutha. I think namanje sebeyazazi ukuthi kwaPirates umlandeli uyafana necustomer kuthiwa customer always right no matter what. Uma umdlali kumele uphule up your socks ukuze umlandeli umgcine ejabulile. Okokuthi ke namhlanje uma usiyema ke vele uyakuthanda ukusinikeza inkinga. Siyema kaqale ukuyenza lento uyathanda ukusinikeza inkinga usiyema. Kodwa ke ngingakusho ngoba bayazi abadlali bethu ukuthi idraw bengadingeki kodwa bagcine bedrawa esigodini of which badrawa benama chances, a lot of chances. Engizibuza kona ke ngiziphendula ukuthi uma kutrainwa ngoba uma kutrain umuntu umdlali uze kumcijisa ukuthi afike egroundini ebaba efike egroundini ezazi indaba zakhe ukuthi ke uma uzowa create ama chances ubese ube ne poor finish up lonto isho ukuthini. Ngabe lonto kumele ublame umqeqeshi umdlali or ublame umlandeli ozokweseka nozokusupport noma uma umdlali kumele usiblame wena because the experience I have njenganomdlali I know mina ngiyamtshela umdlali makimpasele wehlulwa yini uhlabudla ukuthi ebani ungazodlala ngani ngingakunikeza ikiller pass bese wenza into ongayazi. Akithi ngumdlali ngiyamtshela umuntu mfowethu angikunikeze ichance ubhakuzisinethi ama chances atholwe iPirates today are more than ama chances atholwe iCeltics or bathi nisiwelele iya confuse on indaba lama team I confuse ngempela indaba lama team kwakhona babiza bobo Celtics khona bathi akabi Celtics isiwelele ake sibiza isiwelele sithole nje ama chances a few one ayibhakuze sinethi yasinikeza under pressure we under pressure sabuyele egamini salithola ikule ama chances esiwathole thina maningi kakhulu abesigunyaza ukuthi kumele senze njani futhi makuthiwa igame siyiwinile mhlawumbe lapha kuboma 4-1 but akwenzekanga lokho because engikunotisayo manje kubadlali bePirates nginothisa ukuthi icamp yethu ayina discipline. Mangikhuluma ngecamp ngikhuluma ngaba abadlali bethu ngibona ukuthi abasupportani bebodwa iport language even noba bengena egroundini uyabona abadlali bethu ukuthi sebe act ama friends sokunama group yakutshela nje lonto behamba egroundini utolana kunama group la and leyo nto yama group ekugcineni futhi ayizubenza baphumelele egroundini. Kumele ba act ukuthi we are one big family, we win as a team, we lose as a team. Ungathi uma kwenzeka amaphutha
ukhonjwe omunye nathi mina ngimsula okokuthi njengamanje kusho ukuthi sokujabula laba badliwa ibench abathi thina innocent ningasifaki lapho ninithola ichance ningayilweli team okwenu uyabona ke manje ukuthi sekuyinama division okokuthi njengamanje yebo ngokwemthandazo kaSathane ekumele sijoyine abomarumo bazaba bothi qobe Paris into esiqala for the first time in history so kumele sithandaza amateam amancane manje ukuthi awagwinya Sundowns le Sundowns ebonakalayo manje ukuthi siqalile manje Sundowns sifuna ukubuyela back to uyabo isayithanda ukuba nzima manje njalo but what can I say kubalandeli beParis Mapakania never give up owethu umsebenzi earena asenze sure ukuthi senza ifull house until kuze kube igame lokugcina seseka team yethu noba kunjani ngoba sina we've got something ku cabinet sihlekwa yabona njengamanje ngeze nje can you imagine ukuthi Sundowns ayikabi na cup iSundowns ayina cup le Betway isafuna ukuyidefend yobona ngelast game ukuthi iyayidefend iParis na 2 cups ku cabinet iChiefs ayina cup kodwa siyahlekwa kuboma Facebook nakubo TikTok uhlekwa nje uyazi ukuthiwa izifombo ziyahlekana umuntu ayibo ungahlekwa kanjani umuntu ogulayo ke wardini uphila wena ke stratini iChiefs anama cup kodwa abalandeli bawo ba act ngazi ukuthi iChiefs they have something achievement iParis ina 2 cups and lo mqeqeshi esinayo isizini yakhe yokuqala le and uyabona na ku position 2 lo awulwayo ukuthi afuna uthola position 1 ukuthi this time akufana la season leni competition ye Betway inikeza wonke umuntu ukuthi ayibheke angafuni ukuthi imshiye yabo more special between Sundowns and Pirates kuyabonakala ukuthi umbango lapho tense khona yabona namhlanje asihluzanga but ngoba kunalento ethi esingadinge draw because asazi ukuthi Sundowns njengoba izobuya izodlala kanjani ayithi idlala siwina but anyway engakhuthaza nje amasosha siyofela enkundleni badlali beParis one step at a time noba kunzima kunjalo try something maybe uNkulunkulu make esadini lenu nosibona niphakamisa iBetway anyway ningakhohlwa ukuthi nayo uSathane naye ulwa eyakhe impi makulwa uNkulunkulu noSathane ke kuba khona ogcina omunye ewina omunye eluza engakusho bafethu kumele ngikhumbuze abalandeli bebhola tomorrow Sunday sine memorial service kaSharles Fantiso kwamakhala njalo sibambela la eSoweto eDlamini Community Hall mawufika nje eMoroka Police Station esekeleni ujoina uKomaro Street mawubona la igarage next to garage so ufikile eholweni sibephelezela umakhala njalo simnikeze enhlonipho ayideservayo isoccer slave la umuntu sihambile naye kakhulu ayikancane kakhulu ngihambile nomakhala njalo hayi kancane kakhulu ingako sithathe decision ukuthi no sabalandeli asimenzele memorial service simhonorishe ingako ngithi come one come all bonke abalandeli bebhola la South Africa nawe ngabasibona abase South Africa abahlala la abathanda football they are always welcome ngifuna ukuthi nje asibonane khona Mapakania uthando lwaParis la mahara for free once a pirate always David Mapakania let's support uleding ukunjibani makhala njalo popa